بهاتنا هيفا رمضان بيروس پنابرن روجاوی کردستانی ین لکامپا دومیز تبلی حمو استنگن گون بوارا درباز بن جکین بونا کار و به تایبەت پشتیوی قیران آبوری یا گو هرما کردستان تیرا درباز بی پیشوازی اوی هیوا پیروز دکن وکو حمو گلین مسلمان لجیهانی کامیرا آرک سردان مالک جوان پنابرن روجاوی کردستانی ین لکامپا دومیز کر و وها آنینا لسر زمان يعني زروج كت شغلم بلكي دهانا شغلم ازفيت ككلية آداب وانا شغلم مطعمة يعني كيم بو شغل زحمته يروزارو كيم سوا كوريكي من بيش مرقايا وكاش كام من صفان هايا يزارو كيم معاقي كيم هاي يعني أصل شغلم زحمة راستي وضع زحمته مواد كي بهاونا دولار بهاد بيرا بسوا كيلون هام شو مهنك خضرا كرين شيك 20000 شو خضرا وأف تشتي بغدون تشتي يعني بوشك ابنا خزانه خدانه مالی دبیجی یک جی خوشی اوی هیوا پیروز کمبونا حمو زاروکن مالباطیا و به تایبەت لسر فطاری لی مخابن بنمال هاتیجا پارچه کرن و هر یک لولاتا کیا لورا او جیران خوا اریکاریه به هفره دکن جبو آمده بونا خوارنه لسر فطاری يعني ما قالك يعني أم تشتكي نتحسها سبحان الله يعني من خوشية نتحسهان أم مثلا ما تشتكي زحمتي نديت لوي دراستي بس بشتي وضع شي بديت شخور سري روجيه بو انه وضع شي خرا نخوش بو بيتالي ما بازدا سري روجيه بو شخما روجك روجي قلت ما بازدا جويدي اره جيراني من يروها قوتم ورا بيداري اري مبكمي كتلكا واتشي كنم جيراني هبن ها مالمنا مالا وايا امنا بهفدانا محش هبت كنا مكا كفلتي هبن زاروک مالی سالن بوریدا بریش ورشا سوری لدبستان خبون و خوندنا خبر دوام دکن لینها و پشتی پنابریاوان او جی اریکاریه دکن بچه کرنا خوارنی از حج يعني روجيافر ويا سورينا وكهذا ياور قالك يا اريد يا خونتكر لانه متخوند بس هات مفر يعني خوندن نينا زيدا جبلوز اريد يا خوتكم الويدي ام جم اهلي خوبون يعني اهلي محمود هاتنا جمع ونفسيا مش الويدي مرتاح بو ويدي ام تشونا جمها بدو اود هاتنا جمع يعني تشاوب او در يعني خوش بو روجياور قالك يش خوش بو چیروک پنابران گلکن و دبن هر کونکی دا چیروککا و هاتنا مها رمضان پیروز لبیراوان تی بریا پنابریاوان گوچا و لفد جویان و بکیف و خوشی روژا خود درباز ذکرن لینها تن ایشون خوشی لبیراوان تی جه کامپا دومیز جمیل اوسه آرک